Bakai nando upakari macha bakan thatnyai. Chau dise mawa kamcha nime siu juga chicharongo परिवार छौ दया चोना. याको kamcha जुले मामा सापे चिची पबै नाटला. लिप ल्याम ज्या बोलन छुया जाइना ने मुस्या अठे लुकु ठुकुजुक जुया ने याचोना. टिबनिगो पिंगाई व्यापारी ना हे सोग्न मखो मामेस्य उके ठुके जाइना जीवन हना चोना. छन मामा तला का बाबु आमटे लुकु ठुकुजुक जुया ने याचोना मजिला आ न्याउ जुसा छौ व्यापारी या हूं लगा कामेस्ट छोटा. काम ढेउजना हुना छ्या मालिरका उखे ठुके चा लाजुला. छटा छमेसे भोजो लेना टौ जुयाचन अनुवना वो भोजो थुआके जे छुजायास जियो छुन्यास जियो कान्यन. भोजो थुआया वो भोजो सापे मै याचो खुयाजग नयुली. ओके वा वो ल्यामिट तो भोजो छम्या न्याना यंके गाठाला. वो मता टाट्या ढेउ पुला भोजो छम न्याना यंकला. भोजो न्याना औखना मामेसना छ्याटो जियो आम भोजा ढका हकला. आखुन बालको बिचाना खेल्लो न्याना हि ढका मामा हाक्न ढेउ बिया छोट. वो मचा ढेउजना आना उखे ठुके माजुल छटा छुसम लेना टो खन छुन्या छुन्या ज्याचंग वे लेना टो म छुसम न्याना हल. कामेसी पोखना मामा ठिक्कार ठिक्कार ढका डिक्क ज्या ठो मचा छुजगेना नेम जे गुज्जको बुड्डी मोरमा ट्वार का मचै त नट. अरसा छुजा अने लेना टल. का हो आखुन बालको ज्ञान बुद्धि डेका हो ढका मामेसना हाक्न ढेउ बिया व्यापारी याके छोटा. ढेउजना वो मचा हाक्न व्यापारी याट वो छटा खिच छम मियाट हो खन का ठोया खिच न्या मालिका ढका डंग ज्या खिच न्याना छे यंकला. खिच न्याना हो खना माम कैल ज्या छुया टाइम उक्त हाक्न छका ढेउ बिया छोटा. वो मचा सरासर वो छटा छम सर्प वो या चंग खन अन छौ बगाल मस्त मुना वो सर्पैट अपा केका सनाचन. वो मचे सर्पै उपरे माये वना सर्पैको जान बचायाट ठम जुनावगे ढिवा फुक्क छटा होला बिला. अपा केका चोपी मचर फुक्क ढिवा कागुरका लाका लुक यावना चोटले सर्प बचे ज्या अन बिसु वना. वो मचन वो सर्प नापन्टो वना चोचो छौ पुखु सिठ्या छन. पुखु सिठ्या ठ्यांका वो सर्प मनुइको रूप कला. वला छम नागराज क्या ज्याचन. सो पासा होले मचट मुना जिटा स्याट ठिक्क yana चबले छ जिगो प्राण रक्षना बिल छ जिटा टडंगे गुण याट. ओके जिन छन्त टपुकले दुने नागराजको दरबारे बनाइंके. अनछन्त जिमो अब नागराजा खुसी ज्या छन्त चुप फने टाइबले छ राजे लाटे जंग अंगो छपा फने ता ढका खोसेना वेट अनपुकले दुने बनाइंकला. पुकली दुन दरबारे ठ्यांका काम नागराजे त घटना वृत्तान्त खकन ठम कायु जान बचाइना बियोगले राजा खुसी ज्या टाल का छ चुप फने जिटा टन सम्प्रे छुवा महाराज राजा पटने चंग अंगो छपाजको फने ढका मचा ठट सेना टठेन टोन लिस बिल. ठम बाचा बन्धन या टुङ्कुले नागराजा ठम न्यानाटैको अंगो या वो मचै त बिल. वो अंगो ढास छ अद्भुतको शक्ति दुगो ज्याचन. ठम मन छु इच्छा या त वो इच्छा तुरन्ते पूर्णैना बिगो शक्ति वो अंगुली दुगो ज्याचन. मचे अंगो कया वो या लेन्स टाठंका जिटा टखाउ दरबार छौ दस जिउका ढका इच्छा या त तुरन्ते अन बालाको मोल छौ ओटुपटी जुल. हाकना वो मोल त लोएको सर सामान देखल ठोकठा वो गरीब मचा छम सम्पन्न टनाजी में जुसेली वो अन्य देश में जुजिए म्या ब्यायना सुख चुना चुना. छन वो अंगो कलामा न्याना टेमा लगा जिद्दी याना ठम न्याना टल. वो मिजन अंगो यो अपूर्व शक्ति दुगो खटासा कलामेस्ट मकस तया टौ ज्याचन. कलामा निनिपिन अंगो न्याना टबले छम मिसा वो अंगो लोबेना वो ठके चंग नक्कलीको अंगो वेट बिया वो सक्कलीको अंगो ठम न्याना वले अनला नापेको महल छुया मरिया हाक्ना वया पठचाको छेचा लावन. ठके दो अंगो यो परिछना सोबले छुया मोजल मैया न मुचवासी वन्ट तयार जुयाचन. ठुगे बक्ते नाप व हयाट पे छु भौ खिचटे सल्ला जुल. छौ बक्ते ठो मनुख छिटल लैनाटल ठौ ठै टरंग विपद जुल. झिसन ठुटा ग्वालिया मला आ ढका गोसायना खिचान नटना वन. अंगो कया यंगाटको छेलुका वन अन ठेसेले छु चानी मुट्टु मुया पाखना अंगो सोठनाटो ठ्याल दुइकल. अंगो खनिसाट है छु अंगो कया जुनावन. छु अंगो जुनावले आ छु जस काइगु जुलरका वे पास पनि नुग मुल. अले एमी नुग मिया दाज्या खिचा छुइट स्याउरका काइक वजना बिउले व चाहिँ जुनाव अंगो लखे कुटुन. खिचा लखै दुवावना माला या ठम जुनावैको अंगो मालिक त बिहल जस काम खिचा जुल. अंगो दसैले हाक्न नाप्ठ्याटो दरबार उटपटी याना सक्ता जुलन तया मैया नापा आनन्द चुना चुना.
उनी चिया बाख ठुली एला गुले वनी गु ठा सुली